5 menit lagi. Cek 1 2 3.
Siapa yang mau masuk TV? Ayo, tunjuk kaki. Yang besar ada usah. Tes 1, 2, 3. Kepada peserta lomba kami ulangi ya pemberitahuan. Nanti di lembar mewarnai yang ditulis bukan nama, tapi nomor peserta. Ya, di lembar mewarnai yang ditulis hanya nomor peserta, tidak boleh nama. Waktunya 1 jam mulai dari sekarang, dari 8.30 sampai 9.30. Dan kepada orang tua dan anak-anak yang belum mengikuti lomba silakan keluar. Silakan keluar. Ruangan hanya diisi oleh panitia saja. Ibu izin. Nomor. Arah belum datang. Nanti hafalan dulu aku mewarnai dulu. Oh, cek dulu. Baru soalnya ada yang mewarnai. Berapa ini? Mana? Minum. Yang ini sudah diabsen. Dapat kue. Iya, ya tadi. Ada yuk itu. Mana nyai? Mana HP kau? Telepon kau. Foto kau sudah ini. Apipah. Ada Apipah. Nak kerayonnya berdua dengan Aisyah, tak mungkin lah. Di sini deh. Ya, lanjut aja.
Ya. 8.30 sampai 9.30. Waktu 1 jam kita berikan. Tulis nomor aja ya. Saya tanya aja ya. Tolong keluar ya. Hanya panitia yang ada di dalam. Tutup pintu. Jangan nama ya, nomor peserta saja. Apa? Jadi yang bola besar ini pintar yang ini nah. Ya, boleh silakan. Oke, 1, 2, 3. Mulai.
Yang bukan jadwalnya jangan masuk ke arena. Nanti kena diskualifikasi. Sudah selesai. Cikok lagi yang belum. Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anak semuanya, bahwasanya nanti pengumuman kemenangannya yang menang itu di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram, pengumuman kemenangan di 10 Muharram. Tepatnya tanggal 25 Juni, hari Kamis ba'da sholat asar. Nanti bisa hadir kembali di hari Kamis tanggal 25 Juni pengumuman kemenangan. Itu saja, terima kasih.
diumumkan kepada peserta lomba azan untuk bersiap-siap di belakang karena sebentar lagi azan akan dimulai. Sekali lagi diberitahukan kepada peserta lomba azan untuk bersiap-siap di belakang. Lomba azan nanti akan segera dimulai. Belakang.
Perhatian untuk mewarnai, sepertinya waktunya sudah habis ya. Yang untuk lomba mewarnai, waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan semua gambar-gambarnya. Dan untuk panitia tolong sampah-sampah yang ada bekas mewarnai tolong peralatannya dirapikan panitia. Kemudian untuk lomba puisi dan hafalan untuk segera bersiap-siap karena lomba puisi dan hafalan akan segera dimulai. Kepada peserta puisi dan hafalan untuk segera bersiap-siap. Lokasi untuk lomba hafalan adalah di dalam ruangan masjid ini. Untuk lokasi hafalan di dalam ruangan ini. Untuk lomba puisi di luar. Yang ikut lomba puisi bersiap-siap di luar ruangannya, lombanya. Kalau untuk hafalan di dalam ruangan. Jadi silakan duduk rapi di sini pesertanya. Yang untuk lomba hafalan. Untuk puisi di luar. Cek. Cek, cek.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk peserta hafalan dari ini ya umur 5 sampai 8 tahun dulu ya Pak ya. Hafalan. 2. Umur 5 sampai 8 sama Yang kecil nomornya 01, 02, 03, 04. Nah, iya. yang besarnya enggak usah pakai kosong lagi. Oh iya. Tandanya mah itu. Jadi yang kecil dulu ini ya. Oh iya. Ini sudah campur ini. Bukan. Di sini aja nomor urut pesertanya. Ini enggak usah dikasih nama ini. Langsung nomor urut peserta. Nanti Ibu panggilnya nomor urut peserta aja. 01, 02 yang kecil ya. Ini yang anak lima itu. Anak kecil yang tanpa pakai kosong, anak besar 4, 5, 6, 7, 10. Iya. Ada pena? Pena ada. Bisa Pak? Temenin. Iya, itu. Ini yang kecil nih. Ini yang kecil dulu ya. Yang kecil tuh ada 10 yang kecil ya. Ada 10. Yang besar ada 10 juga ini. Ini kecil 10, besar 10. Nah, Ini nomornya nggak berlaku ini. udah berlaku. Ini enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi sini. Jadi langsung nomor peserta saja. Yang pakai 0 itu anak kecil. Ini nggak berlaku. Terus nanti semuanya 20 ini. Iya, 20. Tambah satu lagi. 10 yang kecil 10 bisa. Iya. Sampai 10 di sini lah ya. Berarti sampai 10 ini begini aja. Iya. Sini yang pakai 01, 02. Baiklah peserta hafalan umur 5 sampai 8 tahun ya. Nomor 01 Yesika Zakiyah. Yesika Zakiyah. Suratnya surat apa tadi ya? Masuk sini. Duduk. Surat Alfil. Baik. Shadaqallahul azim. Peserta selanjutnya 02 Abiyu. Abiyu. Anaknya sudah. Shadaqallahul azim. Peserta 03 Kanila Areta Savana. Ya.
Sudah? Sadaqallahul azim. Terima kasih sayang. Peserta 04. Nadira. Cucung nih. Nadira. Sini sayang. Nah, duduk. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Alam taro. Sudah. Waja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Dah. Peserta nomor 5. Ayesah Iklilah Nusaibah. Peserta, ya. Sadaqallahul azim. Peserta nomor 4. Zaza. Peserta nomor 6. Zaza. Mana ya? Zaza. Peserta nomor 7, Kanaya. Ada? Oh ya. Ya. Duduk sini sayang. Ya. Makul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina am wa amilus solihati wa saubis sob haqq wa saubis sabar. Sadaqallahul azim.
Peserta selanjutnya 07 Kanaya. 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 08 Zazah. Zazah. Ada enggak? Zazah. 08. 08. Zazah. Enggak ada. Habis berarti. Kosong, habis. Ya. Udah habis. Habis. Oh ini satu lagi, sebentar. Enggak ada nomornya soalnya ini. Aisyah Adeva. 0. Sekarang 09, Pak. 09. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin uqab wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Ikhlas bisa enggak? Wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim. Habis ya, yang kecil habis ya. Sekarang siap-siap yang besar. Peserta nomor 1, Firly Aditya. Firly Aditya. Mana sih? يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا إن الذين كفروا من آياتنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البرية وجزاؤهم من
جزاؤهم عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Sekarang tiba saatnya peserta nomor 2, Ira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Pinter. Shadaqallahul azim. Sekarang tiba saatnya peserta nomor 3, Putri Afifah. Ya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Wa ma innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairum bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Terima
kasih. Shadaqallahul azim. Tiba saatnya peserta nomor 4, Zakia Talita Saki. Zakia, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Sekarang peserta nomor 5, Muhammad Salim. Muhammad Salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Tiba saatnya peserta nomor 6, Khalif Hamizan. Khalif Hamizan. Duduk nak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin min wakina hatta ta'yahumul bayyinah. Rasulun minallahi yarslu suhufam mutahhara fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru zina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Ya, bagus. Sadaqallahul azim. Peserta nomor 7, M. Nafi Arkorni. M. Nafi. Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ama umiru illa ya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jazaa'uhum illa ya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ini adiknya. Ya. Peserta nomor 8, Najwa. Najwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil
صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Tiba saatnya peserta nomor 9, M. Rafif Arhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakihna hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mu'lisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah illal ladzina amanu wa amilus solihati ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namuna fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairil bariyah ulaika hum ghairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul azim. Tiba saatnya peserta nomor 10. Belum Pak, sampai 15. Iya. M. Ikram Munawar. M. Ikram Munawar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraq
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wa ma jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Shadaqallahul azim. Peserta nomor 11, Altaf. Altaf. Duduk sini. Bisa milih ya? Bisa milih atau langsung ini? Tadi alak lah katanya. Tadi alak lah. Ada alak lah. Ada al-bayinah, ada al-alaq. Ada al-bayinah. Bayinah. Kalau alak itu ikra. Iqra bismi rabbikal ladzi Tapi khalaq. katanya ini saya jadi alak ini ya, alak lah aja yang sapi smartikal alak. Udah enggak? Sekarang apa? Pilihannya al-bayinah, al-qadar, al-alaq. Al-bayinah. Bayinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba min ba'di ma ja'atsumul bayyinah. Wa ma umiru liya'budullaha allazi lahumuddin hunafaha yumiku sholata yumikitu zakata wa ma zatakirul qayyimah. Hunafa apanya? Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tiyamul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal lazina utul kitaba min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru liya'budullaha allazi lahumuddin hunafa'a yuqimus sholata yutuz zakata wa tazanul wazalika dinul qayyimah wa ma Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Tiba saatnya peserta nomor 12, Sifa Nuri. Sifa Nuri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatul adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Peserta nomor 13, Imam. Iman apa imam? Iman. Iman. Iya. Surat apa? Surat apa? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazina utul kitab yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal lazina illa min ama tafarraqal lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umilu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimunas sholata wa mimma tuzakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah qayyimah. Innal ladzina amanu wa rasulahu innal ladzina amanu innal ladzina amanu wa aminus solihati wa ulaika hum khairul bariyah jazaa'um min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'a zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Peserta selanjutnya Ahmad Arkan Fatah. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا رضي الله أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أولئك هم رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Peserta yang terakhir, peserta nomor 15, Muhammad Farid Asraf. Ya, sini sayang. Duduk sayang. Ya, madep ke Zoom. Oh ya, sekarang pilihannya surat Al-Bayyinah, surat Al-Alaq, atau surat Al-Qur'an. Kamu milih yang mana? Al-Alaq, ini An-Naba. An-Naba. Ya sudah hapus apa? An-Naba ini ya. Surat apa ini apa? Nambah atau tidak ini apa tuh Al-Qadar? Al-Qadar. Ya, oke. Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih para peserta. Mudah-mudahan tahun depan lebih bagus lagi dan mudah-mudahan bisa kelak bisa menjadi hafiz, bisa menjadi imam di Mekah. Ya. Rajin ya, rajin ini, rajin TPA-nya. Jadi bisa biar ini bagus semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.